flower shape. Hello, ano may mila ba taliya pramyan mila chuli ko chuli ba no pramyan mila chu long cho chuli ba shin yan la ba le da li so lo shin la so lo wu we al myo swe di do ba lo wu lo shin la yan la no kwa ko 95 ne lo wu ba ne lo wu ngwe the ne le yan la ye da li so lo shin chuli ba ba le shin da li so chuli kong pa ba le shin chuli ne la le no ni yaw ma twa lo shin po bi ma la le chi ma lo da li so lo shin da li ya These electric blue blushes also. ဒါလေးကကလတ်ချင်းတရားလောက်ရှိမှထင်တယ် So that's it for today, and I hope you guys have a very ကလတ်ချင်းတော့မရေးထားဘူးเนาะဒါပေမဲ့အဲ့လိုတလုံးချင်းစီလည်းရောင်းတယ်တလုံးချင်းစီလည်းရောင်းတယ်เนาะခွဲပြီးမှရောင်းလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ပြီးကြတော့ဒါလေးဈေးလေးက30လေးပါပဲရှင်ဒါလေးလော့လိုက်เนาะဘူးလေးလော့လိုက်ကိုကျတော့30ပါရှင်ခွဲပြီးမှလည်းရောင်းလို့ရခွဲပြီးမှလည်းရောင်းပေးပါတယ်เนาะဒါလေးဆိုကျိုးလေးပါပါတယ်ရှင်ဈေးလေးက30吧线 Hello， 家人们，小薇又来了，然后给你们看一下红蓝星光宝石，红蓝星光宝石很好看的一个哦，你们看一下，有新彩的效果，这也是 welcome to my channel. Welcome. 新彩的效果。然后呢，他们主要卖的就是这种新彩效果吧，主要卖的就是这种新彩的效果。就是这个是红蓝星光宝石哦，然后可以自己去像吊坠啊、耳钉啊什么的都可以的哦。然后呢，它是价格的话12000人民币哦，它全部一起12000人民币，但是分开卖的哦。你们想要一颗一颗也是可以的啊。你们想要一颗一颗也是可以的，可以分开卖的。但是我们这是全部一起的话，12000人民币哦。如果喜欢的话，可以给小薇来说的，谢谢大家。